Kabalang Katolik kamde kabalang Kristen kabaneng kong tam kapertai. Henry kadai kawai na kibalang Kristen kibalarim tam. Bat kabehe tam magidigisgi. Kublai shibunai pergi subscribers baru kiba jusut dapat page video sa kini channel Storyteller London. Wadla Shem London kunu-kunu ka jingkain ka batikana. Katnu teli ki balang Kristen kidan hangnes la pertai. Henry katkum ka jingkain. Balawanra da kiri ustad baper-per. Ki balang Kristen hasitlup ka pertai. Kidan hadu sau poin ar million teli. Kabalang Katolik kadai kawai na ki balang Kristen ki balarim tam. Wadla kamdei kabaneng kong tam. Ya kabalang Katolik laseng nadu kaspasnem kabaneng kong lani ka first century. Kadai kabalang Kristen kabayateli kabom judan kajing yapat yapra kajing kela lani kajing penkela. Hadin siajar san spasnem bat kata gadai haka katnrius century. Hadin jong kajing yaki kababunjat bat kabajur hapring jong kabalang Katolik. Badairu hakate kaspasnem lakha ya kabalang Protestan. Kumta kabalang Katolik kahe siajar san spasnem ya kabalang Protestan. Wat hadin jong ketika poru kabalang Roman Katolik. Kumju kalong hakajing yateli bat kajing pajing pra lani kajing penkela lani kajing kela kamdan. Kadba ki balang Protestan pat kiapher. Lada pai sya kajing kela kajing yateli bat kajing pajing pra. Henry hadin san spasnem lani san century. Imat kala day biang kapur jong kajing kela. Bat kata gadai hakasnem arajar arpusan. Upop liu bakat sao. Ulawan ra ya kajing penkela. Ha kajing yadai bat karukom syakri belai. Jong kabalang Katolik. Da kaba ulawang no. Ya ki arteli ki title jong kamari. Kita gidai. Kum kakko redemptrix bat mediatrix. Kani kamsem ladai kajing batai bakla lani translate bakla jong Storyteller London. Henry kadai kajing sya. Ufada Jeffrey Kongsni ubala keren bha hakajing yadai berkani. Bat ubala buru kijing kento hakajing yadai. Bat upop liu bakat sao. Ulapen i bala kedauru syapang kajing yatulupa hakajing yadai berkani. Tangba habang amut ban pej biang saisin ye ketiga video. Ngaklem lapsyu hapo YouTube. Kibabun kisutu bakla ya kajing keren jonga hakajing yadai bat kani. Kajing penduno jong pop liu bakat sao. Ya kajing longkore demprix bat mediatrix jong kamari. Haka title ni ka heading ka bangong what money ya kamaria. Katai ka kentin ka baong what money ya kamaria kamde banga ong mga. Lani ong menu-menu katai ka day ka kentin jingsya. Kabamut bangi day ban mani betang yu blay lengbau Jesu Christ. Kumtau pop liu ruong baka jingbu ya kamari hakmat. Kan saka serniu no yu Jesu. Ha ketika video ka banga pelaj na ki arhajar sispa teli ki comments ki arhajar teli ki comments ki dei bet ki jingkeno ki ba isyir kai bat ki bala ihun jerut kumne harum terter usoitan ukris lamler kumno memleran shame on you kariupo kariukai uriu benyam unong penyasit niam uba benya kabalang Katolik uba isi ya kabalang Katolik bat kumta terter ngamde ubriu uba benye kiwai bat ngamde ubriu uba ngachi yero klumar
ngam jukwa ben pen sengusi ino ngakwa long parlok ya baro uta dei mga te parlok baro dei ban supai tangi ke heading lani susngap ya ke ei ke ba ongki we lemne supai bateneng ke comments sangap ya ketiga video ke bang keren nadu basdang hadu bakut kamsyam ladon kanu kajing kentho kajing beng ya kanu kenyam yau nu riu shimet Henry nga keren ya kajing sya ladadei bangapen kelakasi baro ya ketika kajing keren jongupop liu lei hadu sakat nusu ondang sngau dei susu ban benyanga Henry nga kelakasi tang yai tei pon haka jing ya dei bat ki artli ki title jong mari kumtungan i ya ke video jonga namar syam ladan kenu kajing beklah ladangin pai syakwe kaliang kumba arpen sau bilian ngut ki kristan kidon hasitelup ke pertai marsyiteng lani palat marsyiteng ya kata kidei ki balang katolik kumta ki balang kristan ki sungusngan jaka jingdon jang ke balang katolik ke babun pat ban ya challenge syagani ke pertai jong ka jing isi belai kajing syun yaki kristan kajlebeng kajing syapen yap yaki kristan kabaja man kisngi kajing yeteli jong ki kristan naki babun ki kenhun kapenlong ya kajing pen kenrandien yaki nongsyun parlok sa comments next ladap istunat yaka channel jonga saitu lami parlok jongpi ladap istunat saitu yanga story telah London